Kurva. Za vas. Dobro pitanje. Kurva to je, za mene ne postoji kurva. Nego trojka. Ali kurva je za mene ženska koja zarađuje od svog tijela. Što je za vas kurva? Zavoj na pamet. A ti još? Može biti profesionalno i slobodno umirenje. Snalažljiva žena. Za mene je to poštena žena. Joj. Najgore, ja mislim. Evo sad, sestra ima i koke i mlini i A u našoj predstavi kurva je svatko tko ne misli kao ti. Dakle, ko razmišlja drugačije nego pojedinac, grupa, skupina i svi oni zajedno na vlasti. Prema tome, svi smo ponekad kurve. Živjele kurve i dođite na kurvu 4. i 5. siječnja 2016.